Tere kõigile! Привет всем! Väga meeldiv on jälle teile videot salvestada. Очень круто, что я опять могу записать вам видео. Ja täna meil on teiega veel üks eesti keele tund. Сегодня у нас с вами еще один урок эстонского языка. Ja see tund toimub meil jälle nagu видео. И сегодня этот урок у нас с вами снова будет проходить в формате видео. Nii, ma väga loodan, et teil on kõik väga hästi kõik. Väljas on juba suvi, peaaegu, почти уже лето. Ja on vaja veel natukene pingutada. Еще совсем чуть-чуть осталось нам поднапрячься, чтобы можно было отдыхать с чистой совестью. Ja alustame. Täna me räägime teiega sellisel teemal nagu hommik. Palun ütle mulle, kuidas sa arvad, mida tähendab sõna hommik? Что значит слово hommik? Если ты ответил, что hommik – это утро, siis sa oled väga tubli. Hommik vene keeles, tähendab утро. Ja täna me loeme teiega teksti Piia hommikust. Aga enne seda, kui me hakkame lugema, vaadake palun sellist pilti. Посмотрите, пожалуйста, на картинку, которая у вас на экране. Vaadake palun, pildil on ema ja Piia. Ja nad on vannitoas, vannai komnati. Ütle mulle, mis värvi on ema kleit? Õige, ema kleit on roheline ja natukene roosa. Mis värvi on Piia kleit? Piia kleit on roosa ja selle peal on valged täppid, точки, белые точки. Mis värvi on ema juuksed? Ema juuksed on kollased, õige. Vaadake palun, mida Piia teeb? Что она делает? Piia kammib juukseid. Kammib juukseid. Kordame koos, повторим вместе. Piia kammib juukseid. Mida teeb ema? Что делает мама? Ema peseb hambaid, чистит зубы. Ema peseb hambaid. Ütleme koos, скажем опять вместе. Ema peseb hambaid. Väga tore. Ja nüüd me loeme sinuga teksti. Palun kuula mind väga tähelepanelikult. Pikkus lehekülg 76. Tekst on õpikus lehekülg 76. Tee õpik lahti ja kuula, mida ma ütlen. Очень внимательно нужно будет смотреть сейчас на картинки, которые будут появляться у вас на экране, потому что они помогут вам понять, о чем идет речь в тексте. Nii. Täna hommikul magasin kaua. Sõna kaua on teil siin. Vaadake palun, siin on sõna kaua. Täna hommikul magasin kaua. Tavaliselt ärkan ma hommikul kell 7. Siis ma pesen, kammin juuksed ja panen riidesse. Hommikul söön putru ja joon teed. Kell 8 olen juba koolis. Täna ma kodus ei söönud. Ema tegi mulle võileiva kooli kaasa. Nüüd loe palun see tekst ise.
Tee lahti õpik, lehekülg 76 ja loe tekst ise. Прочитай текст самостоятельно. Nii, väga tubli. Lähme sinuga edasi. Vaata palun lehekülg 77. Seal on laused õige või vale. Сейчас мы будем с вами определять, правильно или неправильно написано предложение. Esimene lause. Loe ise. Прочитай сам. Pia magas täna hommikul kaua. Kas see lause on õige, правильно, või vale, неправильно? Kas lause on õige või vale? Õige, see lause on õige. Pia magas täna hommikul kaua, долго. Lause number 2. Loe ise. Tavaliselt ärkab Pia õhtul kell 7. Kas see lause on õige? Ei ole, see lause on vale. Pia ei ärka õhtul. Õhtul значит вечером. Pia вечером не просыпается. Давайте с вами найдем, какое же предложение было правильное. Попробуйте найти в тексте. Ja õige lause on tavaliselt ärkab Pia hommikul kell 7. Pia просыпается с утра в 7 часов. Lause number 3. Loe lause. Pia kammib juukseid. Kas see lause on õige või vale? Jaa, see lause on õige. Pia kammib juukseid. Lause number 4. Loe. Pia sööb hommikul putru ja joob mahla. Kas see lause on õige või vale? See lause on vale. Pia joob hommikul mahla ja sööb putru. Aga kuidas on õige? Как будет правильно? Найди в тексте. Õige on nii. Pia sööb hommikul putru ja joob teed. Она пьет не сок, а чай. Lause number 5. Loe. Kell 8 on Pia koolis.
Kas see lause on õige või vale? See lause on muidugi õige. Kell 8 on Piia koolis. Sa oled väga tubli. Nüüd tee lahti palun töövihik lehekülg 12. Seal on harjutus 1. Töövihik lehekülg 12, harjutus 1. Mida teeb Piia hommikul? Mida ei tee Piia hommikul? Värvi õiged pildid. Nii, vaatame koos. Давайте посмотрим все вместе. Esimene pilt on selline. Mida siin Piia teeb? Что она делает? Давайте вспомним, как это будет по-эстонски. Piia kammib juukseid. Kas ta kammib juukseid? Она расчесывает волосы. Kui Piia hommikul kammib juukseid, siis värvipilt. Если она расчесывает волосы, то картинку нужно разукрасить. Nii, lähme edasi. Mis meil siin on? See on, kuidas on каша, кто помнит, скажет вслух. See on puder, каша ja tee. Kas Piia hommikul sööb putru ja joob teed? Kui see on õige, siis värvi. Если это правильно, раскрась. Mis siin on? Mis see on? See on limonaad ja pitsa. Kas Piia hommikul joob limonaadi ja sööb pitsat? Kui see on õige, siis värvi. Järgmine pilt. Piia ärkab kell 10. Kas see on õige? Piia ärkab kell 10. Kui see on õige, siis värvi. See on arvuti. Kas Piia mängib hommikul arvutit? Играет ли она утром в компьютер? Kui see on õige, siis värvi. Piia ärkab kell 7. Просыпается, ärkab. Kas see on õige? Это правильно? Kui see on õige, siis värvi. Ma annan teile aega, dam вам немножко времени. Palun värvige õiged pildid. Раскрасьте правильные картинки. Nii, ja nüüd kontrollime. Теперь будем проверять. Vaata palun, kas sul on kõik õigesti. Need pildid, kus on pliiats, те картинки, где есть карандашик, nad pidid olema värvitud. Эти картинки должны были быть раскрашены. Kontrolli. Nii, ma arvan, et te kontrollisite ja думаю, что вы уже все проверили. Ja nüüd me lähme teiega edasi. Täna me õpime teiega, kuidas vastata küsimustele, mis kell on. Сегодня мы с вами научимся отвечать на вопрос, mis kell on, сколько время. Если к вам подходят и спрашивают, mis kell on, то вы должны ответить, kell on, и назвать правильное время. Сегодня мы будем учиться с вами называть точное время. Например, если сейчас
4 часа, и вас спрашивают «Мис келлон», то вы отвечаете «Келл он нели». Сейчас мы с вами потренируемся. Te lahti õpik lehekülg 77. Ja vaatame. Mis kell on? Посмотрите на картинку на экране. Mis kell on? Попробуйте ответить мне сами. Начать нужно с предложения kell on. Nii, mis kell on? Sellel pildil на этой картинке kell on 3. Õige. Järgmine pilt. Mis kell on? Сколько же на этой картинке время? Mis kell on? Еще раз напоминаю, чтобы начать отвечать на вопрос, нужно сказать kell on и начать и говорить правильное время. Kell on 12. Väga tore. Nii. Mis kell on? Kell on 2. Mis kell on? Kell on 9. Mis kell on? Kell on 7. Mis kell on? Kell on 5. Mis kell on? Kell on 12. Sa oled väga tubli. Еще раз вам объясняю, повторяю, как нужно отвечать на вопрос mis kell on, сколько время. Если у вас спрашивают mis kell on, то вам нужно ответить kell on и назвать время. Если мы говорим о точном времени, например, как на вот этих часах, которые я сейчас вам показываю на экране лазером, то на этих часах стрелка показывает на цифру 5. Значит, мы отвечаем kell on 5. Kell on 5. Kes tahab, saab ise veel harjutada. Я вас очень прошу, тех, кто хочет, и желательно, конечно, всех, дома еще раз потренироваться, поназывать правильное повторим время. С вами еще раз. Mis kell on? Kell on 3. Ütleme kõik koos, скажем все вместе. Kell on 3. Mis kell on? Kell on 12. Mis kell on? Kell on 2. Mis kell on? Kell on 9. Mis kell on? Kell on 7. Mis kell on? Kell on 5. Mis kell on? Kell on 6. Я очень прошу вас дома обязательно выучить, как правильно отвечать на вопрос mis kell on. Ja selleks, et see jääks teile meelde, для того, чтобы вы это запомнили, tehke palun lahti töövihik lehekülg 13, harjutus 3. В этом упражнении мы должны будем с вами ответить на вопрос mis kell on. Mis kell on, kirjuta või joonista üle. Ütle. То есть где-то нужно будет нарисовать стрелочки, а где-то подписать ответ на вопрос. Например, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот у вас первые часики. И написано kell on. Mis kell on? Который час показывают эти часы? Kell on 3. Значит, сюда у меня получилось не очень красиво, а вы пишете красивую цифру 3. Kell on 3. Ja niimoodi te teete kõikide nende kelladega. И так вы будете делать со всеми этими часиками, которые находятся у нас в первой строчке. Nii, посмотрите, во второй строчке, во втором и в третьем ряду у нас нету стрелочек.
То есть вам нужно будет проставить правильные стрелочки. Например, näiteks kell on 8. Ja te peate joonistama. Только, пожалуйста, рисуйте аккуратнее, чем это делаю я. Мне мышкой не очень удобно. Et kell on 8. Пожалуйста, не забывайте проговаривать, который час на часах. Teil on selleks 5 minutit aega. У вас есть 5 минут времени для того, чтобы заполнить это задание. Я надеюсь, что вы справились. Ma loodan, et teil on kõik tehtud. Кто еще не успел, тот может доделывать. Просто тогда нажмите на паузу видео, потому что сейчас появится правильный ответ. Ja nüüd me kontrollime, kuidas ja nüüd kontrollime õiged vastused. Missugused vastused on siin õige? Vaadake palun. Kell on 3. Будем проверять по столбикам. Kell on 3. Kell on 8. Стрелки часов указывают на 8. Kell on 1. Kell on 6. Kell on 4. Kell on 7. Kell on 10. Kell on 12. Ja kell on 2. Я очень надеюсь, что у вас все получилось, и ошибок в этом задании вы не сделали. Palun väga tähelepanelikult. Послушайте меня, пожалуйста, сейчас очень внимательно. Teie kodutöö, домашнее задание on selline. Teie teete lahti töövihik lehekülg 13 ja seal on harjutus 2. Мы сегодня его не выполнили. Задание 2 по этой же теме, по теме minu hommik, lehekülg 13. Te peate seda tegema, kirjutama ja siis te saadate õpetajale koos sellega, mis oli tunnis tehtud. То есть вы выполняете упражнение номер 2 и отправляете фотографию мне вместе с тем, что мы с вами сделали сегодня на уроке, чтобы я видела, как вы справились с сегодняшним заданием нашего урока и выполнили ли вы его. Ja veel üks palve, еще одна просьба.
palun õppige, kuidas vastata küsimustele, mis kell on. Пожалуйста, постарайтесь выучить, как правильно нужно отвечать на вопрос, mis kell on. Ma väga tänan teid tähelepanu eest. Спасибо вам большое. Me jälle töötasime teiega väga hästi. Мы с вами опять очень плодотворно поработали. Kui teil on küsimused, siis te alati võite mulle helistada või kirjutada. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь мне звонить или писать. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Head päeva!